First of all, the EPAC TV News welcome. Irang sohalab state asida karam matam da Manipur da lakadori bano haina Prime Minister Narendra Modi da Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President MLA Kaisa Meghachandran wahang kaya hangle. Meghachandran microblogging platform X da thagalakpa post madam hakna hai Churasampur da laiba relief camp da laibi sahi nauribi nupi masa amabu tamthina hatuk pikhiba asigi justice miyamna pamle. Asiguma thodok asi adumak thoklaga leigadori bra haiduna Supreme Court amasung High Court of Manipur gi judge singna relief camp da chatuni yengsiliba asida miyamna justice haibadu phanglagani haina asa taunari. President rule gi manung da thokliba thodok sing asida President of India amasung Manipur governor dagi wahi ama phawa phongdoraktre. Masiga chap manana Union Home Minister su tumino leisili haina maral siki. Sahi ani soklaba irang asida sokhallaba nupi angang singi phibam masi Prime Minister na laktuni yengsinbiu relief camp da laiba miyoi sing asi kayam kuin mayum da hanjinbe yadan laikhigadori bano nupi angang sing ngakpi senbibi yaudana kayam kuin relief camp sing da laikadori bano amadi Prime Minister na state asida lakpa phawbu ngaihallaga thamgadori bra haiduna karam matamda state asida lakadori bano haina Prime Minister Narendra Modi da amuk hanna Kaisa Meghachandran hangki. Tasengna haibada Manipur tholiba sahi ani sulab lalasi losinanaba Bharat lenga lofam thokpa thodang adu lodena hojik phawbu leiri Manipur BJP lenga leiringi matam dasu lenga lofam thokpa thodang adu lobu ngamdan leithokki matun irang asi sangthrapki achogo maram am oiduna Manipur miyam open jail amade phajindun thambang chap manari Singtam animakta leiba praja miyamna maning tamna chathok chachin tawbu ngamdan leiba phawbuda Bharat lenga maning tamna chathok chachin tawna ba lokhat pham thokpa thabuk lokhatan leiba asi yamna lalle maram maduna Manipur da leiba kanglu phur khuding mangna amat oina punchinduna apunba Manipur amma apunba mifam amma pangthoktuna lanasi losinana ba thodang lomina ba chungani khalle Thodang asi lona na all political party gi oiba mifam pangthoktuna kari krama thodang logodagi haibadu amat oina khanaduna warip lawraba matungda thabuk oina pangthokna na ba hotna ba chungani aduga Manipur da leiriba civil society organization singnasu amat oina punchinduna Manipur da tholiba lalasi losinana apunba mifam pangthoktuna warip kaya amat oina lawduna lalasi losinana ba hotna pam thoke Hawjik phawbagi oina civil society organization gi lusingba kaya na makhoi aning apamba kaya media ge khuthang da matam oina phongdok panatana civil society mayam punam amat oina punsillaga lopham thoko thodang adu lowna na hotna dribasi karigino haibu wang ama lakle wang asige pakhum pina basu civil society organization singi lusingba singna hotna pam thoki haina khalle khwaidagi nungai tribadi lalasi khara nem tharli haina khallabasu Tampakta laiba maiti masa singna chingi lamda changchilluba matamda phajin punchinbagi thong chathrapakum tawriba asini matuna oiriba phibam asida Manipur da laiba kanglu phuro singi lusingba sing thoraktuna amat toina punchillaga lalasi losinanaba lopham toku thodanga lownanaba hotnafam thoi haibisini ngasi phawbada lalasi losinabagi matangda Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na karigmu wahi ama phawbu kangthoktana lairib asi Manipur miyam asi karisu leitana khalli haiba takpani Manipur si Bharat ki mapung pham state am oiribani Manipur da lal thoktuna sahi anirom Manipur miyam awabagi ipakta tatun leire haiba khangna Bharat ki citizen am nattabagum Manipur miyam bu lakna duna thamba haibasi Bharat lengakna Manipur da akhabam yengi haibadu takpani haibada laloidra haina khalle aikhogi miyam mihut oiriba MLA singna lalasi losinana ba hotnabada amat oina punchindun apunbagi thawna pangaladu sakatuna ngasi phaw Bharat lengakta takchinba ngamdribasi karigino hawjik oiriba phibam asida Manipur miyam asum leiba tarabadi tungi mirol da achoba chaitheng ama phangduna taibang mi oina masagi maramdamda nungaiba punchi maril amadi hinghobu ngamloi haibasi ngasigi lengak losing amadi maribak ningbani haidun leiriba singna khangpham thokpani Maribak Manipur nungsi hairaga maribak ta leiba miyam nungsibadi yaudabra haibu wang amasu hawjik lakle Maduna maribak nungsibani haiduna leiriba singna maribak miyam awaba taraba matamda makhoi maset amat toina punchinduna maribak kanana ba hotna daba haibasi yamna lanba thong maming tagi oina maribak nungsiba sabani haibi yai hawjik lalasina maram oiduna sufam nompham khangdaba mahi masing ningthina tamba ngamdaba haibadu matam masigi miyamna thengnaribani
ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯐꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 12ꯗ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ ꯑꯐꯁꯄꯥ 1958ꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 12ꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2023ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 2024ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 15ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 6ꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯅꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 12ꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 12ꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯥꯂꯥ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡ DGP ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2022ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2023ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯪꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯐꯁꯄꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥ 6 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 38ꯗ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯕꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ
hatu watu delimitation tauba haibasi achauba singnaba ama oigani haina Foxna phongdokre. Manipur, Nagaland amadi Arunachal Pradesh ta pangthokadaba panduna lakpa delimitation process pangthoknanaba Supreme Court na Central Government ta tha sigi tang 33 ta pikhib order amagi matung ina tha ahungi manungda delimitation exercise tawgadabani haibu wafam asi Manipur gi case tadi kupna khanthaningai oi haina Federation of Civil Society Organization Post Manipur gi cherola man hai cherola sin makha taraduna hai hauzik oiriba Manipur kangluk ki sarang nariba matam asida mikok tu yimpham oiduna pangthokba delimitation tawba haibasi achaubu singnaba am oigani ground reality yengduna situation asida immigration tawba matamda achumba data phangba natraga puthokpa ngamloi delimitation ga law and order ga yamna mari leinai phibam asida delimitation exercise pangthokpa taragadi khundaminariba ethnic community sing marakta misunderstanding thokduna hen sarangnaba phibam ama tholakpa yaba akiba lei haining loinana National Register of Citizens NRC tawduna scientific oiba data da yumpham oiba delimitation process pangthokpa natragadi Foxna yaba ngamloi hairi State asiga yumthang nariba Myanmar da pro democracy amadi military junta ani gi marakta thokliba civil war asina maram oirga state asiga Churachandpur Tengnopal Chandel amadi Kamjong district ta illegal oina changla khibasingna state asida demographic imbalance thokhalli haibagi reporting mayik cheng leiribani state asiga yumthang nariba Myanmar ga lon nariba sanglaba sambal khadaba border gi khudong chaba loduna migrant tawrakhiba illegal immigrant singna maram oiraga ngasi Manipur da thokliba tha kunithoi mapung phaklaba crisis asiga chauna mari leinai amadi thokhanbani haibu wafam Union Home Minister Amit Shah na Parliament da phongdokpasu leikrabani masigi matakta state asigi maru oina chin kuki sina khundaba mafam singi protected amadi reserve forest singda recognize tawdaba khul chama panga kuntham mari nauna tasilakli haibagi mayek sengbari porchu state engakta leirabani amasung assembly constituency anida unnecessary oina voter listing humfu taret hengalakpagi wafamsu leikrabani Fox Manipur delimitation process ki mayokta leite masidi Indian Constitution ki provision amagi makhada tangkak naine assembly constituency sing amadi parliamentary constituency sing missing hengalakpagi matung ina nauna constituency sing boundary lepthokpagi process amani adum oinamak hawjik oiriba Manipur ki charangnaba phibam asi settle tawraba matungda amadi illegal immigrant sing NRC tawduna amadi khandoktuna asengba chapchaba oiba data ama hana puthokna namfuda torpa taragadi madu lamtam masida khundaminariba yelhau proof sing namthaduna mitopsina khudong chaba pibu oine thokani maram maduna leiriba sentiment sing achi lumna lodana amasung tahana pangthokpa delimitation process amata Manipur gi myamna yaba ngamloi delimitation asi all India gi oina blanket method sizinaba yaro state ki oiba tonganba dynamic amadi problem khangna tawbani hen aphabu oigani haina force ki secretary information and the public relation Nedish Mangangna kudiyak piduna thadurakpu chelo asina makha tana phungdorli malem gi tonganba mafamne thokpa thoduk othok I pau singbu miam di honduna miam gi mitna kong oyhalliba Ipak TV news haiba news ni working YouTube channel amadi Facebook page asibu adomna like share subscribe follow amadi comment to biduna tungkoina miyam gi seba to ngamnanaba support to biu haijari The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Saidur Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.